Iyi ni radio Agasaro Kaburaga ivugira i Londres mu Bwongereza mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Venuste Nshimiyimana. Mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muratwumvira kuri FM 87 n'ibice bitanu, kuri radio communautaire de Rutshuru. Muri Uganda muratwumvira kuri FM 88 n'ibice 9, kuri Voice of Muhabura Ikisoro. Turi kandi kuri YouTube @Agasaro Kaburaga no ku rubuga rwa internet wa eshatu akadomo ukuricheka.com. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abasirikare ba leta FARDC bari barahungiye mu bigo by'ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO batangiye koherezwa i Kinshasa. Turahamagara Igoma umunyamakuru wa radio Agasaro Kaburaga tugene i Kinshasa twumve umwe mu babigizemo uruhare, Depute Safari Ayubangira uhagarariye Ikivu ya ruguru. Twigeze guhura na MONUSCO itubwira yuko hariho abantu bari mu makambi zabo, cyane cyane abasirikare n'abapolisi birimo kubateza ikibazo kubafata charge. Leta zunze ubumwe za Amerika irasaba abaturage babo baba muri Uganda kuzirinda kujya mu duce tumwe na tumwe dushobora kuzarangwamo umutekano muke mu gihe gishyira amatora y'umukuru w'igihugu umwaka utaha. Ikaze mu makuru ya radio Agasaro Kaburaga. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ingabo za leta FARDC kimwe n'abapolisi bari bamaze amezi 3 barahungiye mu bigo by'ingabo z'umuryango w'abibumbye MONUSCO batangiye koherezwa i Kinshasa kuri uyu wa gatatu. Icyo gikorwa kizamara iminsi myinshi gihagarariwe na komite mpuzamahanga w'umuryango utabara imbabare CICR. Ku murongo wa telefoni Igoma ndi kumwe n'umunyamakuru wa radio Agasaro Kaburaga Jimishu kandi bakomera wiriweho. Mwiriweho neza Venuste Nshimiyimana. None icyo gikorwa cyagenze gite? Nibyo nyuma y'itangazo rya CICR ryatangajwe kuri uyu munsi nuko uyu munsi nyina naribwo ibikorwa byo gutahukana mu basirikare ba FARDC bari mu kigo cya MONUSCO hano mu mujyi wa Goma cyatangiye uyu munsi, cyane ko konvo ya mbere cyangwa se icyiciro cya mbere cy'abo basirikare cyagiye uyu munsi. Si abasirikare gusa kuko harimo n'abapolisi ndetse n'abandi bakozi batandukanye ba leta, kuko ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma abenshi ntabwo bashoboye guhita bagenda, cyane ko inzira zari zifunzwe ku mpande zose, haba mu majyaruguru ndetse no mu majyepfo y'umujyi wa Goma. Ubwo igikorwa cyatangiye umunsi, icyiciro cya mbere cyagiye, nubwo umubare nyakuri utaramenyekana wo bagiye uyu munsi, ariko uyu munsi nibwo cyatangiye. Barimwe abasirikare bashyize imbunda hasi bakajya muri MONUSCO, bari bacumbikiwe na MONUSCO hano mu mujyi wa Goma. Byatangiye umunsi kandi CICR ivuga ko bizakomeza mu minsi iri imbere kugeza ubwo abari mu kigo cya MONUSCO bose batahutse bageze mu murwa mukuru Kinshasa. Mwaba mufite akanunu k'umubare nyawo w'abantu bari muri icyo kigo cya MONUSCO, ndavuga ingabo, abasirikare ba FARDC kimwe n'abapolisi? Umubare ntawo dufite, ariko ikigaragara nuko ari benshi cyane, kuko imibare yatangajwe ubwo M23 yafataga umujyi wa Goma yavugaga ko barenga ibihumbi 3 bakiri hano mu mujyi wa Goma. Bo M23 yafashe umujyi bakiri ahangaha gusa, bashoboye kunyura mu mato bajya Bukavu, kuko murabizi ko umujyi wa Goma wafashwe mbere ya Bukavu, so inzira y'amazi yari ikigaragara igifunguye kuri poro ya hano mu mujyi wa Goma, ndetse n'inzira y'amato iva Goma ijya Bukavu yari igifunguye. Hari abashoboye kugenda icyo gihe mbere yuko M23 ifata umujyi wa Goma, gusa abasigaye nibo benshi, n'umubare
umubare w'abakiriwe na MONUSCO mu rwego rwo kubafasha kugira ngo batagira ibibazo bahura nabyo, bamwe babashe nko guhutara. Umubare wari mwinshi cyane, byumvikana ko abari bari muri MONUSCO nabo ari benshi cyane, anariyo mpamvu mu itangazo rya CICR yumvikanishije ko ari igikorwa kizafata iminsi nyinshi cyane kugira ngo abari muri MONUSCO bose babashe gutahukana mu murwa mukuru wa Kinshasa abo bapolisi n'abasirikare ba FARDC bari bakiri mu mujyi wa Goma mbere y'uko M23 ihafata. Impamvu zo kuba iki gikorwa kibaye nyuma y'amezi 3 bari muri icyo kigo cya MONUSCO zaba zizwi? Nyuma y'uko M23 yafashe umujyi wa Goma ntabwo ibi bikorwa byagombye guhita bikorwa, kuko M23 yakomeje kugenda ikora ibikorwa bimwe bitandukanye birimo nko gusana ibyangiritse hano mu mujyi. Ubwo CICR nayo yagombye kumanza yaganira n'impande zitandukanye zirimo Kinshasa, igomba kwakira aba basirikare bayo barimo FARDC ndetse n'abanyapolitike batandukanye yemwe n'abapolisi. Yewe urumva ko hagombye kubaho n'uruhande rwa M23 narwo rwagombye kubiparticipaho kugira ngo aba banyapolitike n'abasirikare bari bahungiye muri MONUSCO babashe kubona uburyo bagenda, kuko impande eshatu zose zakagombye kubyumvikanaho. Ubwo ntekereza ko ariyo mpamvu byagombye gutinda, kuko habayeho amasezerano menshi atandukanye yagombye gufasha CICR ku uburyo yatahukana aba bantu ibajyana muri Kinshasa nayo urumva yagombye kugira imyiteguro uburyo aba basirikare bazakirwamo, uko bazabaho nyuma yo kugera muri Kinshasa, cyane ko umubare waba ari munini cyane, ndetse na M23 kuko ari yiyoboye umujyi ikabasha gufasha uburyo kurindira umutekano y'uburyo aba bantu bazabasha kuva mu mujyi wa Goma, cyane ko nimba mubyibuka M23 yo yakomeje gusaba MONUSCO ko abantu bose bari mu kigo cyayo bagomba kuvamo. Nimba hari abashaka gukomeza kujya mu gisirikare bakajya mu gisirikare, abandi bashaka gusubira mu buzima busanzwe bagasubira mu buzima busanzwe. Kuba ari abasirikare rero byumvikana ko Kinshasa yari ifite inyungu yo kumanza bajya mu murwa mukuru kugira ngo iba identify cyangwa se bose bamenyekane. Ubwo ibindi ni Kinshasa igomba kuzabikora, nubwo kugeza ubu bitaramenyekana. Venuste Jimmy Shukani Bakomera, umunyamakuru wa radio Agasaro Kaburaga Igoma, ndagushimiye cyane. Murakoze cyane kandi namwe mugira akazi keza. Venuste Nshimiyimana. Ku murongo wa telefone i Kinshasa ndi kumwe na Depute Safari Ayobangira uhagarariye Kivu ya ruguru mu nteko nshingamategeko ku rwego rw'igihugu, ari mu bagize uruhare mu gutegura iki gikorwa. Depute Safari Ayobangira, mbahaye ikaze kuri radio Agasaro Kaburaga. Murakoze. None iki gikorwa cyo gutahukana abasirikare ba FARDC ndetse n'abapolisi bari bamaze amezi 3 mu kigo cya MONUSCO Igoma, mwacyakiriye mute? None ibintu twakiriye neza, kuko ni gahunda yari ifitwe n'abayobozi ba MONUSCO. Twigeze guhura na MONUSCO itubwira yuko hariho abantu bari mu makambi zabo, cyane cyane abasirikare n'abapolisi, birimo kubateza ikibazo, kubafata en charge mu cadre yo kureba ukuntu babaho no ukuntu babafata en charge. Bari barasabye yuko bareba ukuntu abo basirikare babasubiza muri zone ya gouvernement. Ikibazo cyari kureba ukuntu babikora, akaba ariho intermédiaire uri netre ushobora kwemerwa n'impande zombi, impande ya gouvernement ako n'impande z'inyeshamba za M23. Nduva uwo mu intermédiaire yamaze kuboneka ni Croix Rouge, ni CICR. Donc ni igikorwa tugomba gushigikira, kuko ni ibintu bikorwa mu ntambara zose igihe hariho abantu abari ifungwa cyangwa
bari ahantu batakiri mu bice byabo, bisaba yuko bareba ukuntu basubizwa mu bice byabo. Ariko usibye abasirikare n'abapolisi aho abandi bantu bakiri muri za MONUSCO, ariko kuba abasirikare n'abapolisi bavuyemo ni ikintu cya mbere tugomba gushima, kuko nibo bari umubare munini cyane, ku buryo abasigaye ari bakeya. MONUSCO ifite ukuntu byabafata anshaje neza kurusha mbere. Mbese abo basigaye biravuga ko bashobora kuba harimo n'abanyapolitiki. Haba hari gahunda mwaganiriye na CICR cyangwa se n'izindi mpande bireba nk'umutwe wa M23 kugira ngo babe bashobora kujya i Kinshasa baramutse babyifuje? Igihe twahuraga na MONUSCO yatubwiye ko gahunda ari kugira ngo bose bave mu nkambi zabo, abantu bose. Ariko imbogamizi ikomeye yari ku basirikare n'abapolisi, kuko nibo bari munini cyane. N'abandi nabo bizakurikira, usibye abo basirikare n'abapolisi hariho abapolitisiye, hariho n'abandi bantu bari mu masosiyete ya sivile, n'abandi bose bashobora kuba bumvishe yuko swate umutekano wabo utameze neza. Nuko buri muntu afite gahunda yo kujya aho yakumva yuko yagira umutekano, na MONUSCO nayo ifite inshingano yo kurengera ubuzima bwa buri muntu, ariko igakurikiza nayo aya mategeko. Muri aya mategeko yifashije SSR, duvana intambwe ya mbere, dutegereje ko baduha gahunda ku bandi bantu bari muri MONUSCO nabo abashaka kwifuza kuba bava hariya, yaba ari Goma na hehe, bakagera i Kinshasa. Dutegereje ko MONUSCO na CICR baduhaye gahunda yabo. Mbese ko ikibuga cya Goma kidakora, abo bagenda bazakoresha izihe nzira? Bazanyura ku butaka, bazanyura mu butaka, ariko bakoresheje imodoka ziherekejwe n'abakozi ba CICR. Muzi ko CICR ni ikigo kuva kera na mbere gifasha mu gihe cy'intambara, igihe hariho impande zitarimo kumvikana neza hagati zabo, cyane cyane mu kugira ngo barebe ukuntu bakora ama-échange y'ifungwa y'abaprisonniers cyangwa indembe aba blessés de guerre. Donc ni CICR irimo izabaherekeza mu mamodoka kugeza igihe bageze mu bice bigenzurwa na guverinoma. Depute Safari Ayobangira, ukaba uhagarariye Kivu ya ruguru mu nteko y'igihugu ishinga amategeko i Kinshasa. Ndagushimiye cyane kubw'aka kanya uhaye radio Agasaro Kaburaga. Murakoze cyane namwe. Muri Uganda muratwumvira kuri FM 88.9 kuri Voice of Muhabura Ikisoro. Turi kandi kuri YouTube @Agasaro Kaburaga no ku rubuga rwa internet @akadomo.com. Mukomeje kumva radio Agasaro Kaburaga. Nabibabwiraga mu ngingo nkuru, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Amerika yasabye abanyamerika baba muri Uganda kwirinda kujya mu duce tumwe na tumwe tw'icyo gihugu dushobora kuzarangwamo umutekano muke kubera imyigaragambyo yakorwa n'imitwe ya politiki mu gihe gishyira amatora ateganijwe muri Uganda mu kwezi kwa kabiri umwaka utaha. Ku murongo wa telefone i Kampala ndi kumwe n'umunyamakuru wa radio Agasaro Kaburaga, Ignatius Bahizi. Ignatius Bahizi, wiriweho? Mwiriwe neza bwana Venuste. None ikibazo cy'umutekano muri Uganda kifashe gute ku buryo Amerika isaba abanyagihugu bayo bahari kwirinda kujya mu duce tumwe na tumwe? Bisanzwe nta kintu kigaragara mu gihugu wavuga ko kigaragarira amaso gishobora guhungabanya umutekano, ariko nyine nk'uko iyo Amerika yatanze izo raporo bifite hari nk'amakuru y'ubutasi uko mu byo bavuga ngo Uganda ishobora guterwa nitwe by'iterabwoba n'ibindi. Birumvikana kuko Uganda nyine isanzwe igira icyo kibazo kandi isanzwe ihora yirinda igihugu gishobora n'abashinzwe umutekano buri gihe bahora baryamiye amajanja kubera ikibazo cy'umutwe w'iterabwoba wa ADF uriya wo igisirikare cya Uganda kirwanya muri Kongo gifatanyije n'icya Kongo.
kandi basirikare bakuru bo muri Kongo niho baraye bavuye hano bahura n'igisirikare cya Uganda n'umugabo w'ingabo wa Uganda kugira ngo bongere bahana ibitekerezo ukuntu bahashuriya mutwe burundu bamaze imyaka myinshi barwanya ariko bananiwe gutsinda. Ubwo rero ntacyo wavuga ko kigaragarira amaso abasivili nk'umuntu utazi ibya gisirikare cyangwa iby'umutekano yabona ngo ugenda mu gihugu ngo ngo hari intambara ahantu runaka, nta ntambara ivugwa mu gihugu, n'ahantu hari igikorwa kigaragara cyateza umutekano muke, ariko ngira urwego rw'ubutasi bashobora kuba bakeka ko haba hari ibindi bishobora guteza umutekano muke bitagaragarira amaso. Iyo nama yahuje ingabo za Uganda n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarigamije iki? Ni inama ikunda kuba buri gihe cyane cyane nyuma y'amezi 6 igisirikare cya Uganda n'icya Kongo barahura kugira ngo bongere gusuzuma ibikorwa byabo byo guhasha umutwe wa ADF. Ariko iyo nama zikunze kubera muri Kongo, ariko kuri ubu abasirikare bakuru bakuriye cyane cyane bo muri Kongo bakuriye uburere bwo igisirikare cya UPDF kirimo nibo bari hano bahura n'umugabo w'ingabo wa Uganda General Muhoozi Kainerugaba hano Entebbe kugira ngo bongere gusuzumira hamwe aho bagejeje ibikorwa byabo byo kurwanya uwo mwanzi, ndetse naho nicyo bakongera gukora kugira ngo bamuhashe burundu, dore ko batanga amaraporo bavuga ko yacitse ubutege ariko kumva mu kanya gake ko hari yakoze ibikorwa bikomeye byahitanye abantu benshi muri Kongo. Ndibaza ko nyine Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavugaga nk'ubuce za Jinja agenda abakerarugendo benshi mu burengerazuba bwa Uganda, hari ibikorwa by'ubukerarugendo byinshi no mu mujyi Kampala aho abo bantu bakunze abaterabwoba bakunze kugaba ibitero, numva hari bashingiraga ku mateka y'umutekano muke uterwa n'abo bantu ariko atari kubiriho uyu munsi. Ariko baribanda cyane ku bihe bizabanziriza ibihe bishyira amatora ateganijwe muri Uganda mu kwezi kwa kabiri umwaka utaha. Ubusanzwe iyo amatora yegereje harangwa se umutekano muke ku buryo impuruza nk'iyi ngiyi yakwisobanura? Uvuze ku mvuru zishobora guteza umutekano muke, imvuru zikomoka kuri politike na cyane cyane mu bihe twegereje amatora, aho ko nabihita mbyumva kuko no mu gihugu muri rusange abaturage bose basesengura bya politike bose bareba ko hari ikibazo kiri imbere, hari ikibazo twegereje nk'igihugu cyane cyane mu gihe twegereje amatora, dore ko mu bihe bishize hano mu mujyi wa Kampala higeze kubaho amatora yo gusimbura umudepite wari witabye Imana, haba imvururu zikabije ku buryo byari amatora y'umukandida umwe gusa, ariko ubona ko haje igisirikare cyinshi, abapolisi benshi bakubita bashimuta barasa abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Aho niho abantu benshi bashingira bavuga ko ibi ngibi bisa nkaho byerekana ikizaba mu matora akurikira, dore ko azaba akomeye cyane no mu by'umukuru w'igihugu. Kandi rero ntabwo ari ibidasanzwe kuko mu gihe cyose igihe tubugize amatora hano Uganda biba bimeze nk'akarere karimo intambara, kubera igisirikare kiba kiri ahantu hose mbese gikurikira ibintu bya politike na cyane cyane gihasha abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi n'ababashyigikira. Niyo mpamvu abantu benshi bareba ko kuko na cyane cyane perezida uriho nk'ubu ashaje kandi asa nk'utakigira amajwi menshi ariko ashaka kuguma ku butegetsi, bibwira ko ashobora gukoresha ingufu nyinshi kugira ngo agume ku butegetsi. Akaba ariyo mpamvu abantu benshi urebye uko amashaka ya politiki yatavuga rumwe n'ubutegetsi arimo kwitegura, urebye uko abanyagihugu bwabo byo bamurika ibyo bahererekanya ku mbuga nkoranyambaga, ku maradiyo n'amateleviziyo, ibiganiro mpaka bya politiki byose byerekeza ko harishobora kuba imvururu zikabije mu matora yegereje. Ignatius Bahizi, umunyamakuru wa Radio Agasaro Kaburaga i Kampala, ndagushimiye cyane. Murakoze cyane bwana Bruce, tumugoroba mwiza namwe. Ni hano dusoreje amakuru ya Radio Agasaro Kaburaga. Mwakoze kudutega amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo, dore umugani uyu munsi: abagore bagira inzara ntibagira inzigo. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.